Kulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili kezo mina uveza ngithuthunga kumalo bathi ilasibona amagumede mhlambe emawuthi usemusha like kanzo phinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu nase sithi lesikhathi impela singakuba khona esikuveza lapha kwi-channel ehamba phambili rating kezo nokukhombisa abantu ukuthi sikhona sazipost lapha nezindaba okuyizona ezihamba phambili ke hayi ngoba ke bafethu sinithatha kancane kodwa nje nathi siyafisa lapha ukuthi kube khona esikufakayo usuku nosuku i-hour ne-hour kodwa ke ngenxa ye load shedding lapha ke isimo sethu siyanqaba impela isimo sendawo eskiyo lapha sesinqabe nje i-network impela ihambe 3 days wonke ke lapha nathi ke asinandlela esingenza ngayo lapha kodwa ke mangabe sithola isithuba sikhohliwe bafethu ukuthi ke sinithathe sinibeke endabeni ezihamba phambili lapha noma ezinye ke sifike lapha sesidlule isikhathi kodwa ke mahlawula phambili bafethu sibheka udaba esiniphathwe namhlanje sibona lapha ezinkundleni zokuxhumana ithombe okanye ivideo kade trenda ekangizwe umfokamchunu kanjalo nendlamlenze lapha kade bakumunye umcimbi bawujabulisa abathandi bomculo Maskandi lapha ke babonakale bahlangene bendawonye lapha bakhombisa ubumbano kanjalo nokuzwana isithombe nje ke engicanga impela isona esithrendile kulezi insuku okanye kuleli viki leli abantu abaningi bebekhombisa impela ukusithakasela lapha bakhombisa ukuthi ke impi kaKhuzani kanjalo noNgizwe akuyona impi iyangu naphakathi kodwa nje impi nje iyenzizwa ekhombisa lapha ukuthi zizwene ziqhathwe nje ingoma kuphela khona kunye ivideo esethe ukutrend impela ezinkundleni zokuxhumana efake lapha nensizwa uKhuzani umfokampungo selapha kade edlala eperform abonakala lapha uNgizwe umfokamchunu emthinta okanye ngolimi lwakithi enza lokho kuthiwa uyamkwayeza lapha kade ke emkwayeza lapha uNgizwe lapha kwayeza lapha uKhuzani umfokampungo uKhuzani ke ubonakala ekhombisa ukuthi ngathi akamnakile ibhekelelena ngaphandle ukuthi mhlawumbe ngichaza kakhulu bamba na ivideo Themba usuzibonela le video trenda ezinkundleni zokuxhumana lapha uKhuzani noNgizwe umfokamchunu lapha bekhombisa nje lapha ukuzibana enye nje yento ejabulisa abantu abaningi lena mina ke angazi ukuthi kuwena kufika kanjani mangabe ubona le video ahlala lapha comment section kungixoxele kabanzi ukuthi wena ke luthino lwakho uvo ngalolu daba mina ke ngilasiboni sengiphuma kanjena kodwa ngiyakuthembisa futhi ukuthi ngiyabuya ku video elandelayo ngesikhathi esilandela kwakho ukusubscribe libe nosuku lomnandi ngithanda khona